Yarebye filime harya ngo muraseka shaka mugiye none irasekeje iri kunyura kuri channel yitwa Iko Filime Rwanda ni surprise nyine kama sije kukwetera akazangira kujya Evo ubwo nyine uzahita twibanye none baba hungu bija amasafuriya bebe cyanga makode bija amasafuriya none bene ga bimbwira kushanje makwaruka kujya gutora mwana kuzira yungira yuko none ndi muntu bana muri inzo ariho watwaye niba musize wicaye hanga nyine hari ndi muntu bana muri inzo ntago nakwarurire ko yewe hakuwe mbwira ibiryo ugiye kuzana ahubwo bayigiye mugabo bigendera nagiye nyikoreye wagitekereje filime muyikurikira kuri Iko Filime Rwanda ni episode ya 5 urumva iya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu n'iya kaniri reka twitangire filime yacu dutangiranye hano barocinga gaz bari kurocinga dutangiranye makote yinjiye mu muryango n'agakote ke n'agakoni hariya n'ibirenge bitambitse ntabwo bafite ahasanze abasaza n'umusaza n'umukecuru kandi bameze nk'aho ari kwa muganga baje kwivuza uyu nguyu bameze nk'umukozi wo kwa muganga ariko banza aribyo yikoresha ariko bantu umukozi wabo urabona ko atangiye gutoragura ibyo makote abakinguye umuryango ajyanye ibikoresho bakoresha abiteretse ku meza imbere y'agasaza agasaza ze bakitana rudiyo ka rudiyo makote ati fata ibyawe sha fata ibyawe ubizanye hano ku meza yanjye ati ako sha rudi makote abwira rudi ati ko sha rudi urabona wowe umbwira ibintu rudi yako mbona adashirwa sha rudi yatanga ingumi akora ingumi y'umuru ubonye irangumi we muzi ko yikubise makote agatazengera ati urakoze makote turakoze shaka umwaye ingumi narebe ka ngiye kwikorope makote nawe nagajya ashirwa ntago wamwiba ngo ugire urumva nagajya ashiga makote ariko canga se kumara kubise makote naramushubije canga naragira amane noneho haje wizeye n'ibyanwa wabonye wizeye n'icyanwa hari ingamba wizeye araje rudi hati rudi afungura agerago ariko se agasaza katsinze makote arakakubise agasubije makote arakakubise agusubijeyo rwose kumbeta makote ariko rero n'umunyarugomo abakunda kurwana cyane sinzi impamvu yo kurwana kwa makote yinjiye muganga rero ubu ngubu ni ukuvuga ngo abanjijeyo canga nawe yishyira imbere nk'ukuguru kurwaye cyane reba atanze uriya mukecuru ariko nawe ndabona byamucanze mu mutwe ari kuburana na muganga nk'aho ari uje kwivura uje kwivura umuhungu canga ahise anarwara umutima umuhungu nawe kukwemeza yuko ararwaye cyane kandi yari yicaye atuje abantu bari Mukamana ko ari kwiyambika neza agiye Mukamana wambaye neza kabisa Mukamana ndabashuje aho muri yose ba Mukamana canga bamukuye iryinyo ni pensi kandi noneho nta n'imikino muganga bafite hano ari kumva se canga se yuma bigenze canga we canga rega isa wera muganga biramucanze umusatsi urazamutse ko se rudiya na makote baba piki ko baba bashondana buri kanya makote baraje ahagaze imbere y'abarwayi agiye imbere niba bagira ngo agiye kubatanga ukuntu wizeye amureba n'ibyanwa makote rero agira amahane yadanje makote canga mushuti wanjye makote abwira canga mushuti wanjye ari kumvira no mu kirenge k'umuhungu umutima uri gutera ati apu haza undi kandi ubwo gaze bagiye kwironshinga rwose vuba imbere cyane haje afashe inyundo makote kubita kuri canga kubita utunyundo tube twiza mungu se canga bise biyayuka mu mutwe arirambuye kubise makote umujinya uramwishe ahagaze imbere canga vanza byana yayutse koko canga mundebere mu mutwe ko byayayutse canga mundebere ko mu mutwe kubita
canga canga arawereye. Makote azanye agasuma aramugize. Muganga aragarutse. Aya mafaranga Makote ngo agende. Makote arakinguye akubitanye umuntu amunyuze hejuru. Makote rero agira akavuyo ahuye na Rudi amunyuze hejuru nawe yambaye ikote. Kubwo aramutumye rero ukuntu ari mbangukira kwihuta ahuye na Wizeye aramufasha. Wacyuhe amuhaye uri kumbita kwa wewe Nyiraneza bigendeyemo. Wizeye akubise Nyiraneza Makote baragiye bamutumye ku muhanda niba ari ukugura ibinini niba ari ukugura ibiki bamutumye. Ariko ntajya agendera inzira imwe we turebe. Asanze umugabo yihagarariye yiturije ukubita agakoni ku kibuno. Makote rero ntabwo ajya agendera inzira imwe rwose. Ndebe ubwo ari kwiyenza afite ubufindo rero bwa danje. Nawe na wa mugabo nuza umugabo se we namwita ndiko afite inda ya danje ntabwo muvuze uriya we muvuze yatangiye. Asanze wa mugabo agiye akubita umugeri wa kabuno arirutse aramufashe Makote ubundi uri mu biki? Ni kukubaza ubu uri mu biki? Uri mu biki? Abonye shaba Mukamana aramubonye. Mukamana ni mwiza we kumbita. Umugeri wahe banza ari mu nda dani mu nda ntago mavuze aho ukubise. Umuntu yewe rero na Makote ashaka kuvugisha Mukamana. Makote umuyaga uramurabuje ukuyemo ingofero. Afashe akabuno mayi mukwemo ijipo. Abasigaranye Mugondo Mukamana we ati baracetse Mukamana arirutse akubitanye n'umuhungu ku muhanda. Makote rero nawe agira amahane ya danje. Makote nawe agira amahane ya danje rwose. Makote zunguza itafari kumbita. Aho iki kigabo rero cyagoye nubwo nta kivuga gihora cyaragowe. Ayiwe ati reka nitsimbe da kanitsimbe naho umuhungu afite gahunda nzima yo kurwana mahinga. Makote baterana amabuye mpaka ba Nyiraneza baraje na sheri we. Mukamana akiruka we na fanda kubita umugero wese. Mukamana ari gutinyisha Mugondo gusa simba n'abakobwa b'iminsi basigaye bagenda bambaye Mugondo. Abakera rero ntibambaraga Mugondo bo ntabwo babitinyaga. Abakera bo ntabwo batinyaga Mugondo mahinga ngo abonye yambaye ubusa ku gituri. Muganga wawe baramuhamagaye ati byakaze byakomeye umuntu yaguye igicuri hano iwanjye ngo utabare. Muganga rero nawe yaraguwe ati umuntu yaguye hano iwanjye ngo utabare. Canga arabyutse. Canga agiye kwiba. Barakwereka Canga yabyutse rwose. Banza ashaka kwiba ibitaro wanjye hehera mfashe akagofero ngiye kwiba ibitaro ntago nishyura. Muganga araje abuza umurwayi wiwe nawe afashe akagofero. Umurwayi agiye hehe? Canga rero nta mafaranga agira yagiye kwiba ibitaro. Umurwayi agiye koko. Umurwayi agiye Makote ngo arakiruka Makote ngo arakiruka yinjiye mu nzu agarutse ahandi kwa banuza bari handi kwa muganga ibyo bamutumye yarabizanye araje abuze umuntu. Canga yagiye atishyuye ibitabo mu byibuka. Yatishyuye ibitaro none yacitse Muganga nawe amukurikiye bazamubuza. Muganga aje handi bamuhamagaye kuko urabona ntabwo umugore yari yambaye nuza mu kikopa n'iki harya buriya harya nayivuze mbere kandi ndayibagiye mwihangana ariko nta kundi. Urumva Makote yahise yigira Muganga ari kwinjiza abarwayi amwinjije. Noneho ikimenyimenya amwinjije no ku mugeri. Ati ryama aho ngaho nguvuresha. Makote rero buriya avuga ngo ibintu byose ari yaminiya. Reka turebe Makote kagiye kuvura umuntu. Makote abaye Muganga se mivurire Makote kahengereza nk'ugiye kwibara cyagiye gufata iki Makote. Turesha Makote aziritse ahanaguye umuntu nanuzu. Mbese nge ndwaye ku ryinyo ntabwo ndwaye amaguru. Ndwaye iryinyo ntabwo ndwaye amaguru. Ariko ntaribi hose ndabura. Makote rero buriya ni no gutereta. Urebe ukuntu Makote abona tereta buriya kwaje buriya ni n'akantuza ukuntu
amahaje wa wundi Makote yamenye inuza ngo nawe aje kwivuza yakubise itafari ry'umutwe. Makote rero ari gutereta, reba imiteretere ari kwiba Makote n'udukoryo twe. Makote yase Makote niba mutarayahitse ni muzima, ariko Makote araseke ngaho. Makote ari kumwe n'icyana hano rwose yishimye yavuze imyifato. Muganga rero aragarutse. Muganga rero niba rero utamvuye kuko bankuyemo ijipo bihorere igendere, cyangwa se ubugumya aho ndaje nkwereke. Haba haje Rudiya ariko babonye mfashe Makote yamukubise umujyana aramusohoye. Ati ubundi nkarirashyana buri Rudiya nta Rudiya yagoye none bamutaye hejuru ya Wizeye arica Rudiya rero muraje. Makote uzi ko agize akanuza yego Makote Makote ari kwiha no ku ngufu. Makote noneho abantu bose Makote yahonze bose baje kwivuza. Uretse ureberera filime ngo igiye kuba gatogo hano, bose baje kwivuza nibasanga Makote ari we muganga noneho ntago ari mu bakire. Ndabona no Mukamana yongeye yambaye neza ari gutereta muganga. Muri abakobwa rero ari kumushuka amujyanye. Makote aracyari gutereta Makote na Nyiraneza ya rero bimeze neza. Urabona ko Nyiraneza nubwo bitangira byanga ariko biri buku. Makote uzi ko yibye nanone ikibizu we, yibye ikibizu. Ariko se ubundi nk'umuntu wankubise buriya mufashe ngo nahita mwereka. Urabona urawe ni n'umucuruzi ndabizi, wa wundi ufite indara Kimisagara ni n'umucuruzi. Nyiraneza yaraguye Makote amugarura vuba vuba kubera intebe yari yayikuyeho. Makote yari yayibye. Makote rero ati tugende muri hano ubwo nyimye. Ariko uzi ko Makote yari ari kwisabira tugende n'ubwo nyimye, ariko nta kundi ntago cyarebye ko abantu cyahonze ari bo bashikirihisha barakibonye. Araje wa wundi yakubise itafari arinjiye. Makote yanze kwerekana mu maso arebye hanze abona na wa wundi yakubise itafari n'uri hanze. Kambaye noneho bagenzi kambaye. Makote afashe wa wundi amufashe ku ngufu kugira atamureba mu maso. Afashe ipensi umuhungu afashe ipensi ati guma hamwe nkuvure ngukuremo iryinyo ndikuremo n'ipensi mera neza se wawe. Ati ndagukuramo rwose iryinyo. Noneho cya kigabo kinjiye kwibanga amukuyemo iryinyo we n'ipensi we, amukuyemo iryinyo n'ipensi we. Cya kigabo kiraje ati dore wavura dore nguyu wa wundi batangiye kurwana. Ubwo mu bitaro bari kuharwanira, mu bitaro by'amenyo bari kuharwanira. Makote akubise ayijajaye umuntu akubita abantu bose na Mukamana bigenda wa wundi yateretaga. Bafashe ikintu kubita n'umugabo yabihuriyemo. Ni itafari bari kurwanisha ni ibiki bari kurwanisha. Muganga baraje. Muganga we na Makote ati munara Makote ari kurwana kubita inguma ahantu hose. Abayerone ba Kimisagara Makote arabamaze amaye na Mukamana yize kurwana. Urabona kampani yagakoze ntako mwakoze kuza murabeho dukurikirane n'izindi zikurikira. Murakoze cyane.